channel YouTube TBK TV. Awak, Cuap Ugi Layua, akan melaporkan rangkaian guru Alekja dan Galak Uang di Paniang Lintau Tanah Datar, Sumatera Barat. Part 3 ini menampilkan aksi skuad GTR Team Kit bintang Korea. Tak puncak sayang. Kasih alamat nonton Bunsana Kasadoni. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan link video ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Salam Cuap Ugi Layua.